Hey Nabua, good morning. This is Blaremazing and andito tayo sa sentro nyo magpipicture gamit ang Canon 35mm prime lens. Let's go! We're gonna start this Photowalk gamit tong Canon RP ko. So we're gonna put it on manual. Walking around daming dito sa Nabua agad. So now, cross na tayo sa